Istovremeno, vidite, danas, nakon što je sklopljen, malo se o tome zna, sklopljen tajni sporazum između Vatikana, Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke. Sklopljen je tajni sporazum, on ima 11 tačaka i taj tajni sporazum je sklopljen 76. godine, još za vrijeme života Broza, i u tom tajnom sporazumu jedna od 11 tačaka bila je razaranje Jugoslavije. Ali razaranje Jugoslavije bila je podtačka glavne teze. Glavna teza njihova je bila, nakon propasti tih transnacionalnih, odnosno tih multilateralnih organizacija, univerzalnih organizacija, njihova ideja je bila da se svijet federalizuje. Ideja o federalizaciji čitavog svijeta, a posebno odnosno Sovjetskog saveza, je centralna tačka današnje politike trilateralne komisije i današnje politike Sjedinjenih Američkih Država. Ovo što se dešava u Ukrajini, to je samo jedna mala proba, a mi smo u stvari bili test case ili probni kamen za tu federalizaciju, a cilj je iza nas bio razaranje, potpuno razaranje i federalizacija Sovjetskog saveza. Brzezinski je predlagao da se na 3 dela Sovjetski savez raščlani i podeli među 3 velike sile, imajući u vidu rudno bogatstvo i uopšte prirodno bogatstvo, pa se zatim došlo na 7, pa je danas povećano čak ide na 15-16 državica koje bi se formirale na današnjem tlu, odnosno nekadašnjem tlu Sovjetskog saveza, a ponavljam, pitanje Ukrajine je samo jedan probni kamen, na tome se neće stati, tu sporazuma biti neće dok ne uspeju da ostvare to što su ostvarili. Oni smatraju da su kod nas ostvarili, ali idu dalje na razaranje Srbije. To je ono. Jedna od tačaka koja je mene veoma pogodila, kad sam čitala taj sporazum, bila je totalno uništenje pravoslavlja. Pravoslavlje mora biti izbačeno iz komunikacija svetskih kao religija, jer je to jedini homogenizirajući moment pravoslavnih zemalja koji ima političke dimenzije i globalizacija uz pravoslavlje teško da će uspjeti. Otuda pravoslavlje, uništenje pravoslavlja, ali i prodor u pravoslavnu crkvu. On je prodao tu i tamo, to se mora priznati. Prodor u pravoslavnu i bacanje teških para da bi se pridobili pojedini rukovodioci pravoslavlja i da bi se na taj način uništio ta srž teologije pravoslavne, jer ono što su konstatovali, a što nama pravoslavcima, mi koji vjerujemo u pravoslavlje, što je vrlo značajno i što je konstatovano na jednom od njihovih sastanaka, da je jedina teološka misao pravoslavna koja se može vezivati sa civilnim shvatanjem društva i sa onim što oni zovu globalizacija uz onaj minimum socijalnog momenta. Tako da to vam je ono čime se oni sada bave. No, ponavljam, velika je greška ukoliko se mistifikuje trilaterala. Oni su beskrupulozni u sprovođenju svog plana, tu ne treba imati nikakvih iluzija. Ono što postave, to se izvršiti mora. Raspolažu beskrajnim sredstvima i u novije vreme, iako u početku je Vatikan bio žestoko protiv trilaterale i protiv tajnih organizacija, protiv ostalih. Oni su uspjeli da dođu do nekog kompromisa sada i sa Vatikanom. Naročito, što se kod nas malo zna, između Vatikana, Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke sklopljen je tajni sporazum 76. godine na kome je doneta odluka o rasturanju Jugoslavije. Tito je o tome bio obavešten. Naša obaveštena služba je o tome pratila i našao se jedan čovjek koji je bio šef kontraobaveštene službe u to vrijeme, da je vrlo pomno, ne znam otkud je dobio najsavršenije uređaje o prisluškivanju, prisluškivao i ima traku o tim tajnim sastancima. On je objavio jednu knjigu na 950 strana koja nije u prodaji, on je lično samo tu i tamo
prodaje. To je vrlo interesantna knjiga i naći ćete u toj knjizi ono što ne možete nigde naći. On je raščistio i Srebrenicu, i Vukovar, i Sarajevo, jer i ubistvo ona dva gardista koji ima razgovore hrvatskih obaveštajaca koji su ubili tu dvojicu. Ima na traci. I on je vrlo ugrožen danas, ali imamo traga o svemu tome. Kao što vidite, moglo bi se od trilaterali do iznemoglosti o pojedinim njenim vidovima razgovarati. Ja ne znam šta će i do koje granice će oni dozvoliti da se na ovom sastanku o tome, jer svaki sastanak trilaterale je posvećen jednom pitanju. S tim što se to pitanje raščlanjuje, analizira u svim svojim vidovima. Po tome šta će biti na dnevnom redu, vidjet ćete 5-godišnji program trilaterale. Ja sam samo jedan skromna Srpkinja, profesor jednog fakulteta koji u sebi nosi dubok osjećaj odgovornosti za tragediju sa kojom je danas suočena Srbija. Jedan veliki američki predsjednik, jedan od najvećih možda, Wilson, rekao je jednom prilikom: ništa se u životu ne dešava slučajno. Sve ima svoj uzrok, posljedice, sve ima svoju pozadinu. Prema tome i kriza koja je danas duboko zahvatila svijet u celini, a posebno kriza koja je duboko zahvatila našu otadžbinu Srbiju i dovela nas, neću pretjerati, na rub propasti, svakako nije slučajnost. Ako analiziramo situaciju, velike nade uložili smo 1945. godine u Ujedinjene nacije zasnovane na multilateralizmu, to jest na saradnji država sa različitim društveno-ekonomskim sistemima. Verovali smo u to, ali se to srušilo kao kula od karata, da bi već od 50. godine multilateralizam zamenio bipolarizam, to jest svijet se podelio na dva odvojena tabora koja su u stvari kroz jednu spiralnu trku na oružanju vodila ka uništenju svijeta. I taj bipolarizam je iznenada nestao i nama je ponuđeno od strane samozvanog pobjednika, koji u stvari to nije, jer se hladni rat završio bez pobjednika, ali nam je ponuđena jedna nova alternativa. Umjesto multilateralizma, umjesto bipolarizma, ponuđena nam je globalni neoliberalni kapitalizam. Međutim, ta opcija se pokazala katastrofalna. Ona je dovela na međunarodnom planu, kao što znate, do teške ekonomske krize, jer vidimo da jedna za drugom od Europskih unija, ali ništa bolja situacija nije ni u Latinskoj Americi, a da ne govorim o samoj Americi, koja danas gradi kuće, gradove šatore, koja je u teškoj monetarnoj krizi. Dakle, svijet je zahvaćen teškom krizom koja nema u ovom trenutku alternative, odnosno nemaju tačne odrednice za izlazak iz krize. Šta da kažem o ovoj našoj jadnoj Srbiji? Dovedena je, zahvaljujući postojećem establishmentu, dovedena je na rub propasti. I ja mislim da svaki Srbin mora da osjeća duboku odgovornost i tugu jednu, prisjećajući se koliko je Srbija žrtvovala za spas Europe, za spas svijeta tokom balkanskih, Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata. To su razlozi. Međunarodna i unutrašnja kriza koja zvoni zvono za uzbunu. Za uzbunu da se u posljednjem trenutku spriječi sveopšta katastrofa. Jer šta nam je doneo globalni neoliberalni kapitalizam, pored onoga što sam rekla, katastrofu ekonomsku, ratove. Vidimo da se ratovi od takozvanih ratova sa niskim intenzitetom proširuju na ratove visokotehnološke, pa zatim dalje uništenje, totalno uništenje zemalja kao što je recimo Irak, Afganistan, a sad evo Sjeverna Afrika, a šta da kažem i o našoj zemlji, osjetili smo to na svojim leđima. Prema tome, to su, draga braćo, motivi da je posljednji trenutak da se mi Srbi ujedinimo, da ovo malo snaga koje je ostalo u Srbiji udružimo u cilju da doprinesemo vaskrsu Srbije, vraćanju Srbije na njene tradicionalne historijske postavke. Mi ćemo učiniti sve sa svoje strane, ja govorim sada i u svoje ime i u ime udruženja, ali mislim da bez jedinstva našeg nema izlaza iz situacije. Ja bih vas podsjetila, iako ne delim mišljenje Jaruzelskog u mnogim stvarima, niti Poljske u njenoj politici, daleko od toga. Ali, čitajući zapisnik sa sastanka koji je Jaruzelski sazvao u vrijeme kada je krv lila Poljskom,
kada je proglašeno ratno stanje, kada je Poljska bila na rubu propasti, on je sazvao sve organizacije od krajnje levice do krajnje desnice i počeo je rečima: nas dele ideološki duboko razilaženje, ali nas ujedinjuje jedan visoki princip kome moramo da se počinimo, a taj princip je sudbina Poljske. Ja bih danas to prenela na teren Srbije, draga braćo. Ne dozvolimo da Srbija dalje propada. Ujedinimo se u pokret bez obzira na eventualne razlike u pogledu ideologije ili u pogledu političkih shvatanja. Srbija je na rubu propasti. Ponećemo generacijsku odgovornost pred istorijom ukoliko u ovom trenutku ne ujedinimo se, ne okupimo se oko jednog jezgra, a to jezgro čini spas Srbija. Spasavajmo Srbiju, vratimo Srbiju tamo, istorijski tamo gdje joj je mjesto. U to ime ja vas pozdravljam i apelujem na vas da ujedinemo sve snage. Sabornost je bila naša osnovna postavka od Svetog Save, Nemanjića, pa sve do današnjeg dana. Vratimo se tradiciji našoj, vratimo se duhovnom bogatstvu srpskog naroda, tu nam leži spas. Možda jedino je činjenica je da sam ja prva u našoj zemlji objavila tu knjigu i da sam se prva interesovala za tu problematiku. Moram da vam kažem, pošto ja sam u to vrijeme vodila postdiplomske studije na Pravnom fakultetu u Beogradu, mi smo imali tu i nekoliko vrlo značajnih stranih kandidata. I mene je sin poljskog ambasadora na času koji sam ja držala, a koji je bio pojam međunarodnih organizacija. To je jedna tematska celina koju sam ja trebala njima da predočim u svim mogućim varijantama. I kada sam na teorijskom apstraktnom planu završila moje izlaganje, on je postavio konkretno pitanje: a dobro, šta mislite o trilateralnoj komisiji? Ja sam rekla, o tome ne bih govorila jer nedovoljno poznajem, čula sam da postoji, ali nedovoljno poznajem. On je rekao, možda bih vam ja mogao pomoći u tome, jer imam neku literaturu, a mislio sam čak da prijavim doktorski rad i da mi vi budete mentor. Kažem, vrlo rado, ali ja ne mogu biti mentor jer tu materiju nedovoljno poznajem. Tako je počelo moje interesovanje za trilateralnu komisiju. Sticajem okolnosti, ja sam te iste godine otišla kao visiting profesor na Columbia univerzitet u New York i imala sam tu sreću da dođem u kontakt sa najvišim predstavnicima nauke u Sjedinjenim Američkim Državama. To je jedno, a drugo, ja sam u to vrijeme bila predsjednik Svjetskog udruženja za međunarodno pravo, International Law Association. Nažalost, kod nas se malo pridavalo toj organizaciji, imali smo konferenciju ovdje u Beogradu, u Sava centru, vrlo uspešnu. Međutim, ta organizacija ima jako značajnu ulogu u svjetskim političkim zbivanjima. I zahvaljujući toj okolnosti da sam ja predsjednik te organizacije, oni su mene dočekali, moram priznati, na jednom nivou koji ja nisam očekivala. Ja sam za trenutak ostala zapanjena, možete misliti, kada sam, posle da mjesec dana nije bilo, to je to je, kako da vam kažem, bal koga priređuje Međunarodna banka za obnovu i razvoj. I ja budem pozvata na taj bal. Gde su bili, ja sam se zaprepastila. Nisam znala svoje sreće što sam znala jezike, pa sam na taj način mogla malo da operišem tamo i da s njima komuniciram. Ali ta pozicija moja mi je omogućila otvorena vrata u svim bibliotekama. Čak i u onom delu kongresne biblioteke, ja sam najprije 6 mjeseci bila na Columbia univerzitetu, zatim sam prešla u Washington, ali na moj zahtev da bi mogla da radim u kongresnoj biblioteci. Na svu sreću moju, naiđem u kongresnoj biblioteci na jednog čovjeka koji je poreklom Srbina, koji čak i dolazi ovamo. I on mi je vrlo mnogo pomogao u snalaženju, jer je to biblioteka koja ima nekoliko miliona knjiga i gdje je teško čak i uz kompjutor i uz sva pomagala snaći se. Tako sam ja došla do prvih potrebnih saznanja o trilateralnoj komisiji. Nakon što sam upoznala pre svega, što je retko bilo, vrhove same trilateralne komisije, drugo, što mi je bilo omogućeno da dođem u kontakt sa literaturom. Treće, ponuđeno mi je, pošto sam se interesovala dalje, kaže, što ne biste posjetili sekretarijat trilateralne komisije. Ja sam ostala zapanjena.
sekretarijat trilaterala. Kažem, znate, ja nemam nikakve veze, ja nisam član ni jedne partije u mojoj zemlji. Naravno, odmah su pitali, a komunističke? Kažem, ni komunističke. Mada sam učesnik Narodno-oslobodilačkog rata, ali nisam član partije. Mislim da je to nešto značilo. Ja sam otišla u sekretarijat komisije u New Yorku i oni su mi dali spisak, ono što sam ja fotokopiju u toj knjizi, rukovodstva trilaterale. Ja sam fotokopiju metnula u knjizi. Mnogo od njih nisam čula, mnogo više su oni želili od mene da izvuku. Kakvi su uslovi u Jugoslaviji, šta je postoji, ovo, ono. Dakle, jednom rečju i nekoliko puta su me pozivali na svoje sastanke. To su kao diskusioni sastanci o pojedinim temama. Ja sam naravno uvijek otišla i diskutovala nisam jer sam bila totalan ignorant u toj materiji. Tek posle par mjeseci ja sam shvatila šta je trilaterala. Pre svega proučila sam vrlo detaljno istorijat tajnih organizacija i upravo sada sam pokušala da napišem jednu malu knjigu, ne veliku, o istorijatu tajnih organizacija od hrišćanskog doba pa do danas. Mislim da bi to bilo neophodno. Neophodno pre svega, mislim zato što kod nas postoji jedna tendencija mistifikacije pojedinih organizacija, naročito trilaterale, i onda se tu pletu razne priče. Nema tu nikakve mistifikacije. Oni imaju svoj program, kratkoročni, dugoročni, koga striktno primjenjuju. U primjeni toga i uopšte u ponašanju, to sam primetila, jer sam imala posle kontakt sa nekim članovima malo bliži, primetila krajnja disciplina. Prekoračenje i najmanje pravila povlači sankcije. Otuda, kako da vam kažem, nije baš ni prijatno i nije baš lako biti član te komisije. Tu dobijete vrlo velike obaveze koje kontrolišu i kojima vi morate podnositi tačan izveštaj. Sve što sam mogla da im kažem, jer su se strahovito interesovali i vidjela sam kad svaki razgovor beleške. Sve što sam mogla da im kažem nakon 2-3 mjeseca ko sam bila u New Yorku, rekla sam, znate, mi u Srbiji nemamo ljude tog nivoa koji vi ovdje prezentirate, da bih vam ja mogla reći sada, idite u Jugoslaviju, pozovite se na Smilju Avramov i stupit ćete u kontakt sa tim i tim. Ja tih mogućnosti nemam, jer ja sam sasvim skroman profesor međunarodnog prava i ništa više. Ja funkcija državnih nemam, ja član partije nisam i na taj način sam se na neki način ogradila od ovo. Ali kad sam objavila knjigu, moram da vam kažem da im nije bilo pravo. I ja sam, samo da vam kažem, bila zaprepašćena da je u mom stanu se pojavio požar. Meni je pola stana izgorelo. Ali izgorela mi je upravo biblioteka. Pola biblioteke i deo gdje mi je bila dokumentacija. Drugi deo dokumentacije koju sam ja držala na drugoj strani, na svu sreću nije, ja ga još i dan danas imam. Pitanje koje se meni postavilo sad, ja sam na neki način trilateralu, neću reći odbacila, dalje sam je pratila i ja sam pripremila da mi se nije desilo ovo što mi se desilo, nažalost, slom noge i 4 mjeseca sam ležala nepomična u bolnici, vojno-medicinskoj, možda bi dovršila tu prošireno izdanje trilateralne komisije sa nekim novim dokumentima koje sam dobila iz Amerike od mojih prijatelja. A da vam kažem još jednu stvar. U Americi postoje 2 udruženja koja su radikalno protiv trilaterale i protiv ideologije oštete. I oni izdaju bilten i vi taj bilten možete dobiti. Često se dešava da se taj bilten nestane, spale ga jednostavno čim se pojavi. Međutim, ako imate veze uspostavite vezu sa izdavačima, možete doći do njega. Ja sam dolazila svaki puta do tog biltena i dolazila, čak su mi i slali ovamo preko nekih veza i dolazila do novih podataka. Ono što je mene prilično zaprepastilo, onda kada sam bila u New Yorku i kada sam s tim svetom došla u kontakt, oni su rekli da nekog posebnog interesa za ovaj deo sveta nemaju i da će Srbija još jako dugo čekati da dođe, da se popne nekoliko stepenica više u tim svjetskim političkim odnosima. I mene je veoma iznenadilo
kada sam čula, a to je bilo ima podosta, došao je jedan čovjek iz trilaterale, posetio me. A posetio me jer je trilateralna komisija, odnosno moja knjiga prevedena na engleski, i to tamo u New Yorku. Oni su htjeli da vide šta sam ja to predočila tom našem svetu u toj trilateralnoj komisiji. Ideja je potekla, naime, ovdje od jedne organizacije, možete i sami pretpostaviti koje su to ličnosti bile, da mene treba na neki način, ne samo dezavuisati, nego degradirati u svjetski, u našim domaćim okvirima, u štampi, kao čovjeka koji se bavi nekim izmišljenim problemima, nekom teorijom zavere, jednostavno da to što sam ja napisala nije istinito. I da mene kao profesora treba degradirati do kraja i spustiti na nivo intriganta maltene. Našao se jedan pametan čovjek, nažalost on je umro. To je bio pokojni Žika Kovačević, koji je, kad je pročitao tu knjigu, pošto je on verovatno znao malo više nego što ja znam, tad on je rekao, znate, ja koleginicu Avramov odlično poznajem, ja s njom sarađujem u udruženju pravnika, mi smo tad bili u glavnom odboru udruženja pravnika. Ja bih vam predložio da mi stupimo u kontakt sa trilateralom u Americi, da ih pitamo da li je to što je ona napisala tačno ili nije. Ako nije, onda ćemo je glavu odseći. Ovi su preveli knjigu i izvestili ovdje da ono što sam napisala od reči do reči je tačno. I da njih interesuje jedino kako sam ja došla do te dokumentacije. I došao je lično član najužeg tima trilaterale kod mene, u vrijeme baš kad je moj muž umro, možda je to bila i srećna okolnost da je bio malo obazriviji, da nije bio tako brutalan kao što inače umeju i kao što je nastupio kad je došao do mene. On je maltene se postavio kao inspektor policije koji je došao da me saslušava. Poslije je spustio ton i mi smo mirno razgovarali. On je na vrlo obazriv način pitao mene kakve su moje mogućnosti da, pošto se interesujem, da uđem jednu stepenicu više i da mi oni omoguće ne članstvo, ali u svakom slučaju poziv na neke sastanke njihove koje drže u raznim delovima svijeta. Mogu da vam kažem da je jedna od godišnjih konferencija trilaterale održana u Pekingu. Dakle, oni po celom svijetu. No, htjela bih da vam kažem, da istaknem ovo, možda nadopuna Jakića. Oni su do sada osnovali 164 filijale trilaterale ili nacionalne ogranke, kako god hoćete da ih nazovete. Posljednja koja je osnovana, odnosno ona se osniva, to je ovdje u Srbiji. Osnovana i u Sloveniji i u Hrvatskoj. Već je osnovana tamo. Posljednje smo mi ovdje u Srbiji. Zna se ko su pozvati za ovaj širi krug kao konsultanata i onaj uži krug koji će ući u sam najuži krug rukovodstva trilaterala. Ući će svega trojica odavde. Vrlo je prost smisao od formiranja tih nacionalnih ogranaka. Kao što znate, faktički do sada nijedna ideološka konstrukcija koja je imala za cilj da objedini čovječanstvo kao celinu nije uspjela. Nisu uspjele čak ni organizacije koje su. Nije uspeo klasični kapitalizam koji je se pojavio u blažoj formi. Nije uspeo razbojnički kapitalizam koji je kidao sve prepreke i borio se za svoje ciljeve. Zatim, velika nada je bila u socijalizmu. Sve varijante socijalizma su propale. I, dakle, druga varijanta nečega što bi obuhvatilo globalnom planetu i sve nacije nije uspjelo. Tako je u stvari Brežinski i grupa teoretičara došli do ideje o transnacionalnoj jednoj organizaciji koja bi u stvari preuzela ulogu svjetske vlade. O tome, odmah da vam kažem, o ideji svjetske vlade, to nije novina. O ideji svjetske vlade se diskutovalo još za vrijeme Drugog svjetskog rata. Još je bio živ i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Roosevelt, kada je to. A naročito je forsirao to njegov nasljednik. I pošto nije uspjelo, onda se došlo na ideju da bi bilo dobro najprije u jednom vrlo ograničenom vidu okupiti transnacionalnu elitu
i formirati jedan transnacionalni klub koji bi zatim širio se prema mogućnostima, kako bude bilo, i obuhvatao sve države.